tun tuma rong bola chanchin kan ngai thak tur chu no chua ti Angola rama Manuel Salvador tunda kumsom pakomi chanchin ani Angola rama evangelical koshan enkol seilen kania kumsom palia upa kaniin tui thorin baptisma kachanga mase pathian hriatna kanei chu kadu khoplo hle thunga thilfel tok lo chu aom tlat ani 7 day Adventist koshan zirtir na te chuan minti boy zuala sabat dik tak chu engni nge niang ti in enga tinge 7 day Adventist te hian ni sari na ansera Protestant koshan dang te hian ni khatna Sunday answer si ti in mani kain zot fo thina chu zo na chuan min kalsan thei ngang lo atopa phei chuan a chana hriat du in kan koshan hruai tu te chu ka zo ta hiala enga tinge Adventist te hi 7 day sabat nia anin khoma keini hi Sunday ya kanin khom si ti in ka zota koshan hruai tu te chuan Sunday ya isua thina atanga thole na kha kan lo mani ti in an soya masi anzinga tu ma in sabat atanga Sunday set na son ani na be chan tur Bible chang min hril theilo koshan hruai tu te hril fiana chuan kalung oi tok big box lo ani Hope Channel Television ka thlir tanta a chuta thusoi tu chuan ni sari na sabat serna thupek chu thupek soma a chuan thu an soya pathianin khovel siam lai atang to khan ni sari na sabat chu ni thiang lim ni turin alo ser sang to a helaya isua om lai po khan alo ser boka chu chuan sabat chungchanga ka zo na chu lung oi thlak takin min chan saka 7 day Adventist te hian ni sari na han ser chan chu man thiamin ni dik tak ser turin thutluk na kasiam veta ani tui thora baptisma ka chana tanga kumni na isua niak nungzuin nimphum nge ya baptisma chang turin du thlan na kasiama 7 day Adventist koshana in pek kadu ani chumi chungchang ka pa hne na ka hril chuan athin rim hle maya ina tangin min not chuaka ama farnu kani te hnen ka pana kanu le pa te bula ka om talo chungin boruak chu alasang thei hle zela laichin dang te po in soisaka min vauboka khoya nge ka om ta kang ti po ka in shetalova chuti chung chuan sabat ni in ka in khom zui zel thova baptisma chan ka chang na po abo thei chuang lo tun hmalama kan om thin na pastor chuan ka pa abia ke chu pastor ina inson turin min mina pastor chuan an koshan lama min kirtir le tumin thei top achua cholkar thum chung chu min thlem hau renga ma se ni sari na sabat chu ni khatna Sunday ya suan ani na Bible chang be chan tu min ko mu thei ani chuang silova atopa chuan an in chua san turin min tile ta ani thilbui thlak zo zel donin alanga ma se alozi om tran zok hi aloni a ni tina Bible ka chirta ka chuan pathian le apmangai na thu chiang le zola hriat na kaloneya pi huai ti chanchin hria in ale khabuzi ate ka chiar boka pathian chu fakinom ro se kumsang nei somni pakhat khan Angola khopui Luanda a New Jerusalem 7 day Adventist biak ina chuan nimphum nge in baptisma ka changta ani har satna ka tor zong chunga khan pathian hne na lom thu ka soya khang har satna ka torte zara khan chandam tu tan ral shat lonita in Isua Krista thilti theina mak tak manga ti chak kaloni ta jok ani ka hliam torte adam levek to a aser chau achamta lalpa chunga ka hlim em ani ka hmangai chung kwate ne na hlim taka pathian chibai kan bu khole theinan khongai takin min lo tong trai pui veng cheu tun quarter 13 sabat tholom then khat mang hian Manuel ate chen na Angola ram khopui Luanda 7 day Adventist school din ani dona no pangtam takin an thilunga isua chungchang zona an nei chu chan sak ani don ani phal taka tholom in thodona wangin lom thu kan soi ani e kati zong kha tun tumarong bol chanchin kan ngai thak thei chu ani